Padayon kita nga nagkakaurusan din naton may nungdanon nga programa. Di naton gintatagan ng kadarayawan o pagdasig. Ang atong kultura garte pinagi naton mga kontemporaryo nga kanta, mga waray, nga manggad, nga musika o mga awit. Nga din nila ito niyo mababatian ka na Lunes, Miyerkules, nga Biyernes. Kaupo niyo Kuya Herbie Mix Sanchez. Atong programa 105.3 MSFM. Ha mga huring nga naropoy. Ngan inina. Pamatian naton ang mga pulungan kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamun naton ang katamis han aton puplungon. Dinhiya 105.3 MSFM. Siday ha mga horingan haropoy. Akada sugad nga takna aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hingugma og paghingyap. Siday nga ginhohoring hanharopoy. Dinhini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring nga naropoy. Nga niya lang gabi aton babasahon nino sa nga siday nga akong ginsurat kaninala. An iya uluhan kalit mga nagmit ba abrupt sadin kalit usang nga siday para aton pagdumdum naton hini nga bulan ng Abril kumubulan han panuratan. Hasuloghan diri mapugnan nga lanoy han kinabuhi ug han makatiringgal nga ayat han mga hagit han kalibutan. Pirit ko ginpakli ang mga paypay nga nalastar hanak huna-huna. An hurak han kalipay daw balin sa sayaw nga nagsasayaw-sayaw. Napatianod hasunata han hangin nga durot han pagpakli han paypay. Ug agon ginanamnam ang girok han nag-aaningal nga imo boses. Agon iniginhuram nga pamahong-pahom naghiyom ug ini nagsalin paparay naglanoy-lanoy pagdumdum. Hadton palad nga kinablit hinindughan. Dumuroy ang dugo halawas ug ang kalipay nagbugawas. Kalit usa nga siday para aton nga tanan nga nini aton ginsurat agud naton ipadayag ang pagsilibrar naton yun nga bulan kumo bulan han panuratan.